हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो चलतु आज आम जाना संस्कृत शास्त्र रे थिबा एबीसीडी रो अल्फाबेट जेमिति कि ए फॉर अर्जुन। तो डेरी नकरी चलतु स्टार्ट करवा आज वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने पूर्व जदि चैनल रे नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। चलतु स्टार्ट करवा। ए फॉर अर्जुन, A for Arjun, B for Balaram, B for Balaram, C for Chaitanya, C for Chaitanya, D for Damodar, D for Damodar, E for Ekalavya, E for Ekalavya, A for Forebed, A for Forebed, G for Gayatri, G for Gayatri, H for Hanuman, H for Hanuman, I for Indradev, I for Indradev, J for Jagannath, J for Jagannath, K for Krishna, K for Krishna, L for Laxmi, L for Laxmi, M for Markandeya, M for Markandeya, N for Narad, N for Narad, O for Omkar, O for Omkar, P for Prahlada, P for Prahlada, Q for kunti, Q for kunti, R for Ram, R for Ram, S for Suryadev, S for Suryadev, T for Tulasi, T for Tulasi, U for Uddhava, U for Uddhava, V for Babandev, V for Babandev, W for Water Ganga, W for Water Ganga, X for Siddhi Dwadasi, X for Siddhi Dwadasi, Y for Jashoda, Y for Jashoda, Z for Jamadanta, Z for Jamadanta. Thanks for watching.